الحمد لله الذي أنعم علينا بدين كله حكم وأحكام، ثم الحمد لله الذي أنعم علينا بدين كله أسرار وأنوار، ثم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أن يقول كل نفس نفسي نفسي. ثم الحمد لله يا عباد الله الذي فتح لنا باب التوبة ليطهرنا من دنس الذنوب والأوزار. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح والنجاح والسعادة في الدارين في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓaawo en yettude o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata wi'eteeɗo Allah, taguɗo en o waɗani en diina kanka foppu makka ko ñaawooje e gundooji e annoora. yetten o Allah subhanahu wa ta'ala neminirɗo en nemaji, tawa nemaji ɗin fop en wawa andugol ko ɗi jelu. nema ɓurɗo mawnude e nema mo Allah subhanahu wa ta'ala nemiri bani adama ko nema l'islam. sa fini ya tawi ko a julɗo, yettu subhanahu wa ta'ala. kala ko mankirma, si dina mankirarima ala ko manki, kala ko heɓuɗa sa heɓari dina l'islamu haray ala ko heɓuɗa. Allah subhanahu wa ta'ala o ewni en ka deftere makko, o ini o tuube rutto ɗon faade ka Allah on foppumoɗon onon gomɗinɓe ɓen hawnaki no gasa Allah o malna en. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on tuubuɗo bakkatu makko on no wa'i wo, no fotata wo, ko mawni wo, ko o ɗuuɗi wo, ko o hulɓini wo, ko adinange ngen fuɗirde ka mutirde, Allah subhanahu wa ta'ala on jaɓanaymo tuububu yew. tabakka to mawnuga gite ma ha ronka tuubude rutto ko Allah, yurmede Allah nden hino mawni ɓuri bakkatu ma o. la kabirata ma al istighfar walakin aidan la saghirata ma al israr. bakkatu wi jannayi wo ala wonduɗo e tuubugo rutto ka Allah, kono noon bakkatu hunto sokon kadi ala wondude e deppitagol e hoore makko. musidɓe julɓe te yilduɓe ayyuha al ahibba, fa inna kalimati inchallahu sawfa yaduru hawla fadlu al ashru min zilhijja wala uridu an utila alaykum min shiddati al harara. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من حرارة نار جهنم يوم القيامة. هذا يوتر أنكم يلوتو
ko fii ɓure balɗe sappo aranɗe ɗen ka donkin ɗen ko fuɗɗotoɗe inchallah kala mo allah tawni tenen arowo ɗo ñande 19 mois de juin le 19 juin ça sera le premier jour de yawmo e del ashre min zilhijja yo allah tawni en newna e waɗgol gollal e majje mi juutinta khutba on inchallah sabu ko wuli kon miɗo toro allah yo allah dandan on fof moɗon nguli yite jahannama qala subhanahu wa ta'ala qala almunafiquna linnabi sallallahu alayhi wa sallam la tanfiru fi lhar qul naru jahannama ashaddu harra fokkitano jihadi naafiqiɓe ɓe wi julɓe goo ka woni dow ton ka kammu jeɗɗaɓo dow o nuli jibril yo ali o yeetone laaɗo sallallahu alih w sallam yeetoɓe naaru jahannama ashaddu harra ko wuli yiite jahannama ken ɓuri sattude ko wuli e di yahugol ngol ɗo fa ya ibadallah يروي لنا عبد الله بن عباس حبر الأمة أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني الأشهر من ذي الحجة ما من أيام الأمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أشهر ذي الحجة قالوا يا رسول الله الصحابة استغربوا ولا الجهاد في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري والترمذي وابن ماجه والطبراني في الكبير بإسناد جيد أو بإسناد صحيح musidɓe julɓe tedduɓe ɗe balɗe wonɗe fuɗɗade ɗo e tenen arowo ɗo mo allah tawni sappo aranɗe ɗen ka donki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo ala wo e ñalormaji ɗi allah tagi ɗin fop ila o fuɗɗi tagude ila yawmil qiyama ka golle moƴƴe ɓuri e moƴƴude ko waɗa e muɗum ɓuri ɗe balɗe sappo ɗo ñalɗi ɗin fop hay ñalormaji suumayeɗi ko sappo donkin ɗo ɓuri e moƴƴude gollugol dewal ñalorma majji ñalorma on ko ɗiɗo ɓuri e moƴƴude jemmaji ɗin ko sappo sakkitoroje ɗin ka suumaye amma ñalormaji ɗin ko ɗiɗo ɓuri e moƴƴude ɓayne laaɗo sallah alih sallam maaki ɗum ɗo ngalɗini sahabaɓe hiɓe andi suumaye hino ton waɗugol jihadu fi sabilillah hino ton ɗiggangol nene e baba hino ton ittugol sadaka hino ton ɓe janti moƴƴereji heewɗi sahabaɓe ni walal jihadu fi sabilillah ene hay waɗoygol jihadu fi sabilillah waɗugol moƴƴere ɗi sappo donkinji ɗo ko ɗum non ɓuri e moƴƴude nelaɗo maaki wo haysi ko waɗoygol jihadu fi sabilillah si wona gorko o ƴetta wonki makko kin e jawdi makko nin kala ko mari kon foppo o yaha waɗoygol jihaadi hara hay e hunde artari wona wonki makko wona jawdi makko ko oɗo pet si wona ɗum haray waɗugol golle e ɗe balɗe sappo ɗo ɓuri e moƴƴude e gurdam maɗan foppo ñalormaji ɗin ko filli hadise on ko imamul boukhari imamu tirmisi e ibnu maja ɓe inni hadise on ko selluɗo ken ayyuha sada kam min al ikhwan والأخوات عاشوا معنا سنة الماضية وليسوا من بيننا في هذه السنة وهم تحت التراب لا أدري وأنت أيضا لا تدري هل ستعيش إلى يوم الاثنين لكي تصوم أو تحيي هذه الليالي أو تتصدق أو تسبح أو تحلل أو تستغفر أو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم musidɓe julɓe tedduɓe ko njelo wuuriduno ɗen hitande feƴƴunde ka sappo donkinje hara hande ni ɓe ala hakkundeji meɗen ɓe wonino sengoley mbolmboldi pide fawanoma e hoore maɓɓe enen ɗo kadi hande ko juma ko tenen arowo ɗo wonata go'o donkin
ko hommo e meɗen andi si ɗum taway ɗum sakko hoora ma naafa ma janga qur'an ma insinoɗa ma subboginoɗa hay goto anda jon noon si yehi noon haaɗi tawima Allah okkima balɗe ɗe yehi ha tawima ko ya wakkilo waɗa dewal e nder majji wa fi riwayatin ayyuha sada ma min ayamin a'azamu inda Allah ma min ayamin a'azamu inda Allah wala ahabbu ila Allah الأمل فيهن من أيام العشر من ذي الحجة سبحان الله أفضل الأيام وأحب الأيام وأفضل ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هي في هذه الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن في هذه الأيام بماذا يا رسول الله من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والصلاة على خير البرية صلى الله عليه وسلم على نيالade ɓurɗe mawnude ka Allah ala ñalade ɓuraɗe yiɗede ka Allah golle moƴƴe ko waɗete e majje ɓuri ɗe sappo donkinje ɗo ñalorma o nelaɗo sallallah alayhi wa sallam noddi en jeeji en tori en wo hebbine e ɗiɗo wi'ugol subhanallah hebbine e ɗiɗo wi'ugol alhamdulillah hebbine e ɗiɗo wi'ugol la ilaha illallah hebbine e ɗiɗo wi'ugol allahu akbar ahabbul kalami ila Allah arba subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar konguɗi ɓuraɗi yiɗede ɗin fof ka Allah ko konguɗi nayi ko subbun hinagol ngol yettugol mo ngol bajjin ɗingol mo ngol e mawningol mo sa wi subhanallah man qala subhanallah hurisa lahu shajaratun fil janna kala wiwɗo subhanallahi nde wotere Allah tutante leggal ka nder aljanna watta ɗon alhamdulillah a yetti subhanahu wa ta'ala qala subhana la in shakartum la azidannakum wattahlil wi'a la ilaha illa Allah qala annabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illa Allah ɓe maki wo heyɗintinire imanu mon on gomɗinal mongal sabu wi'ugol la ilaha illa Allah ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorramo reware si wona Allah hebbi wolugol ɗum ɗo wat takbir e mawningol mo qala annabi sallallahu alayhi wa sallam khayru ma qultuhu ana wannabiyuna qabli la ilaha illa Allah fala ilaha illa Allah miftahul janna elaɗo maki sallallahu alayhi wa sallam ko ɓuri e moƴƴude kamɓe ko ɓe maaki e annabaɓe adiɓe ɓe ɓen fof ko la ilaha illallah la ilaha illallah kanko woni saabiwal aljanna ngal qala alayhi salatu wassalam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna ɓurna ɗon ɓe maaki sallallahu alayhi wa sallam kala laatiɗo e hoore ɗan gurdam konngol makko sakkitingol ngol ko wi'ugol la ilaha illallah si wonki ki yalti wo o naata e aljanna wuuren e hoore ngol konngol ɗo kana cheikh abdoulhamid kishk rahmatullahi alayhi kana yaqul la ilaha illallah adkhulu biha qabri wa la ilaha illallah alqa biha rabbi o ceernojo mo hewno makugol ɗum wo ko la ilaha illallah o tori Allah yo Allah naadidimo ɗum ka gabru makko wo ko la ilaha illallah o daroroyta kadi yeeso joomi makko o wuuri e hoore ngol konngol ɗo Allah ƴettitimo e hoore ngol konngol ɗo neɗɗo fof neɗɗo koye hoore ko wuuri kon koye hoore ɗum kay woni ko mayata yo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en ko wiyete kon battane moƴƴo aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد فأيها السادة، ولا أريد أن أطيل عليكم، أذكر نفسي وإياكم بهذا الحديث النبوي الشريف أنه ليس هناك إن أيام الأمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام. فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام التي سوف تبدأ إن شاء الله يوم الاثنين بالصيام والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والصدقة والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن نبر والدينا بر الوالدين، وكذلك تكريم اليتامى والمساكين والفقراء وقضاء حوائج الناس وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله يوم القيامة. musidɓe julɓe tedduɓe, kangal juutingol si Allah tawni en ɗe balɗe ɗo jogandema tenen no hanani en hande kadi fiɓugol anni e wakkilo hoora na fino wuli. wallahi ñalade dargal ɓuuri wulde ko ko wuli ɗo hande. wakkiloɗa hoora ñallal kala ngal horuɗa e nder ɗe balɗe sappo ɗo a heɓay ko a heɓari e ngala ñallal. hebbina wiwgol subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. hebbina wiwgol subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. hebbina wiwgol la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. hebbina juulugo ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. hebbina waɗugol istighfar astaghfirullaha wa atubu ilayh. maɗum astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh. hebbina moƴƴagol e alyatima, hebbina moƴƴagol e tampuɓe, hebbina ittugol sadaka, hebbina moƴƴagol e mawɓe ma, hebbina ñammingol ɓe, dankagol ɓe, teddingol ɓe, jokkugol enɗan, hiwragol taƴiɗo ma, moƴƴagol e boniɗo e ma. eɗe balɗe ɗo a mara garanti, mi mara garanti a wuuray ha hitande arore fiya waɗoy gollal moƴƴa goo. nelaɗo noon innima golle moƴƴe ɗen fof ko ɗo ɓuura yiɗede ittu sadaka. ko ɓuri mawnude e sadakaji ɗin fof ko itta e nder ɗe balɗe sappo ɗo ko hibbugol ƴiƴan, ko ɗum woni waɗgol layya. musidɓe julɓe tedduɓe, enen wuuruɓe leyɗe porto sanqero yonima dammol fiika meɗen fulawa ko itta layya. ɗum koye million de franc fayda. a heɓay dammol ka fulawa hirse toon ɓe nafo toon hara hikol hitti toon sa wawata hirsugol ɗo. sa heɓi feere hittugol hikka ko aroytane waaki ko sunna, kono wata a wonu tawata a ittata layya. ko ɗum fattanoytoma yawmal qiyama, ko ɗum wata wonoyde sabu ko lumbinoyma sirate hara hiɗa mapi no lumbiroya 150 € yoni ko itta dammol layya. itta ɗum si newata ko hirsugol ɗo hino sella ka eggina naɓaka meɗen, naɓa ton ɓe sooda ton ɓe hirsa ton e inde ma. baraji ɗin fof Allah subhanahu wa ta'ala hewtinayɗi ko wi lan yanala llaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. haaju Allah ala e tewon, haaju Allah ala e ƴiƴannan, ko kulol Allah ngol ko puusuma kon ha waɗɗa ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala woni ko haton jini e muɗum. musidɓe julɓe tedduɓe, mo beeyo waɗu ka programme mum tentini enen sukaɓɓen itten ka koye meɗen wonnema ko mawɓen tun ittata layya. na kamɓe tun faala aljanna, na kamɓe tun faala lumboygol sirate. ko kala ittuɗo man amila salihan ko fali nafsi. kala golluɗo ko moƴƴi o gollani hoore makko. waman asa'a fa alayha. a ƴettay ɗo complet, ƴettay ɗo 200 €, sooda ɗo complet wi base wi gooti ngi ɓowrotoɗa nde wotere e nder hitande no gasa fi iidi pet. amma sa itti dammol layya kol yonete gurdam ma fop e mayde ma fop. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ittuno layya ha ɓe gayni ɓeyni kollo ko fi am min e ɓeygure an nden ɓe hirsi kola ɓe maaki kollo ko kala mo heɓo yaari e mofti an nden ila yawmil qiyama. hiɗe wallini paɗe gooɗe yaaɓeten ɗo ka leydi ɗo hara paɗal ngal no ɓuri 150 €. marque ji ko wattete konkona wakkilota ko ittugo 150 € ma 200 €. itta dammol layya, ittan hoore ma, ittana yumma ma, ittana baba e ma. teddina ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala on kadi o wurtoyey woɓɓe goo kadi ko ittanoyoma ñande goo an kadi ñande hewtan ma ɗo. as'alullah subhanahu wa ta'ala an la yufarriga hadha al-jamb illa bi zambi maghfur wa sa'yin mashkur wa amali mutaqabbalin mabrur.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا إنك على كل شيء قدير toriki Allah kala marɗo ande yo illa ittamo ande kala nawɗo ma nawniraɗo yo Allah o sillinamo fati ɓen fof yo Allah o yaafoɓe marɓe ɓe yo Allah on ɓeydanɓe renaɓe hiwaɓe dandaɓe ɓe maraɓen kadi yo Allah on okkorɓe ma porɓe kaydiji ɓe yo Allah okkorɓe wondude nafa e barke sukaɓe meɗe wonɓe hoore laawi yo Allah feƴƴinɓe yo Allah o lumbinɓe kala mo joga kaydi yo Allah okkormo kaydi wondude nafa e barke kala ɓittiɗo yo Allah ittamo ɓittene nen jogaɓe ɓen fof e hoore ten yo Allah jontuɓe hoore maɓɓe ne yo Allah waɗu leydi meɗen lagini hara ko leydi dogantendi hara wona leydi dogetendi yo Allah waɗu leydi meɗen ndi lagine e dendagal leyɗe julɓe ɓen fof hara ko leyɗe doganteɗe wona dogeteɗe yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huuloɓe Allah yiɗuɓe ɓe lagine yiɗi ɓiɓɓe lagine yo Allah okkore en enen kay waɗa e laabateri fewni nunɗude hulore Allah teddinay ɓe lamɓe ɓe ya rabbal alamin rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam baraka nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah